Yingakho manje ukuthulekile kuba bekuyilabo abafundisi labakudala ngabe siyababona kule mashini mashi ngokhololo lapha ngamasudu behamba phambili bathi asilweni lento madoda asambe. The reason why mangabe kumashwa lapha ubona ungizwa thatha iswebhu eshaya umuntu ubona uphakela thatha ashaya umuntu bahamba ngomoya wabo awukho lo moya wethu uNkulunkulu asibekele wona ukuthi na noma sithukuthele but sibe neorder. Anokuthi mfethu lento le kahle kahle imashini mashi is saying undocumented foreigners. Okay. Bro, I understand there's people who are documented that they came with good intentions and we don't have a problem with those people. As long as you're following the law that's in South Africa, I don't have a problem with those people. But the people who are not documented, because our sisters get killed, get raped, our kids get stolen, after that we can't trace. Cut out. Akubona angeke azasuke la asuka khona noma ngabe bekahlala eThekwini ngeke azasuke eRichards Bay or asuke kuphi ayikangizwa yoshisa lapha. That is highly impossible. Yila ngimele ubone khona ukuthi umhobholo kithina into ekhona. Yeah. Ene thina sinqamela ukuthi senze into esingeke sibenefite kuyo. Umuntu angamind ukuthi athathe la u2 cent nyana lo anawo ayofuna inyanga estrong ukuthi uChris awe. Kulo mzuzu uChris akananki nguthenga iCamera last number. Ene uthi uChris akawe nje akanayo iCamera yokucala umsebenzi usayoboleka. Uyazwisisa? So abantu uma ufuna ukubona lento engishoyo buka amasonto Welcome to the Dobe Show. Of course, I go by the name Christmas. You already know I'm doing the best show, even James knows. Otherwise, on sound and camera, this thing is usual. I got my man James, and on my right, I got my man Kanda. Do one story at the time and one testimony at the time. If you're new to the channel, where have you been? Please subscribe, press the notification bell, as well as join the membership, and also donate. Our details shown after this game. I thank you so much to those who are doing that. We highly appreciate it. James, are we on race? Sekulate. Sekulate. Oh, Sicela simtholile umfundisi ozosimela kulento le eyenzakala ngoba abafundisi abafuna ukuphawula babhekane nayo so sicela simtholile indoda ozokhuluma nakho konakala ezweni machine kwenzakalani sithina ama Christians sithini Kanda yeah hey xesha limkile alimkile but hayi ngomusa wenkosi it's cost time siyabulela yeah ngiphethe upastorino namhlanje yeah it's always almakhona upastorino kuba ne-energy kuba nomfutho isikhathi sambili ne yeah vele kusheshe hayi ngiphethe umfundisi wami siyakwamukela sekunesikhathi singakuboni sengikubona nje inkundleni zokuxhumana kuphela kodwa ke siyabonga kakhulu ukuthi namhlanje sifuna sikhulume ngendaba yeMachine March abafundisi bathula impela akekho phawulayo ngendaba yakhona yeMachine March and futhi into esiyandasindayo ukuthi phela siphila la emhlabeni abantu abafundisi babaleke kakhulu emhlabeni so siyamdinga umuntu ozophawula asho ukuthi invite uNkulunkulu ama-Machine March ahambe kahle nezwe lethu kungabulawana kodwa kuhambe kahle so abafundisi uma bengaphumeli obala bekhulume ngalezi zinto kuyaswarisha kancane so that's why sithe indoda asikudonse ngenkani sikudonse ngamawashi sithi awuzohlala uke ukhulume sizokhuluma ngalo nje udaba le-Machine March siphinde bese sikhuluma nesonto ukuthi ezesonto kumele lingenelele kanjani hayi ake ngibingelele bakise la kule studio sami lesi ya ngibingelele wonke umphakathi ohlala ongibuka ongilindile kulesi studio noma ngingekho so sengikalelekile ngifikile njengoba ke seashilo amajida wami ngoba phela vele la ekhani ngama-follower wami bayazi slogan sekulate yeah sekulate bakithi lento lena ngicabanga ukuthi izobiyela futhi emuva ngoba upastorino umfundisi wamaqiniso akajiki kusebusuku kuyabanda kuyashisa ngilambile ngisuthe eqinisweni ngiyahlala ngifuna ukugibela fast la ngoba ngeke sigcile kakhulu kule point le lokuthi abafundisi bathulile abazwakali and imphefemulo iyaphuma ngoba njengoba sikhuluma vele abantu asebeshonile bakhona
yikona phela ukuthi kwesinye isikhathi ukuze kungabi khona abantu abalandelelwayo akumelanga lalabashonayo bavezwe noma labalimalayo bavezwe ngoba ngeke ungitshele ukuthi ngalendlela kungayo ubone ukuthi sigcine sesihluthukile sigcine sesilwa sodwa lapha kuMash and Mash ukuthi abekho abasala enkundleni bakhona. Kodwa ke ngifuna ukugcizelela kule ndaba ukuthi abafundisi baphi salimala kakhulu uma kufika labafundisi bangaphandle. Bafike basikhombisa ukuthi imali khona esontweni. So saqede lapho samshiya uNkulunkulu sabona isonto as a business. So manje uma ungacheka entweni engenamali abafundisi abaveli. Ngizophinde futhi ngigcizelele leyo. Ingceku zikhona njoba nizibona ku social media zikhuluma ngama tongues nibona zithi umuntu ewa ngibonile nje omnye bathi ucede umbe yangazi or 40 days or and 40 nights bathi bekase hlane lapha angadli bakithi sewubuyile nangase ngiyasho ngathi nase esinye scam futhi esesobaqothula abantu. But ngizibuza ukuthi uma ngabe uNkulunkulu ngalesa sikhathi sabo Moses sabo Joshua sabo whatever bekakwazi ukukhuluma ngesikhathi sabo Daniela ngeminyaka ewu7 ezayo, asikaze thina sezwe ukuthi kune Mash and Mash ezayo kuba prophet. Thina sabona nje uJacinta nalo ntombazane lona bathi uZandile engasamazi nayo ophelele manje uZandile Dabula belwisana nale ndaba yabantu bokufika especially laba abangana amaphepha ama documents. So from there ungizwe bekenza umsebenzi oright impela uthalwela abasebenzi emafemini uphakela umthakathi ehola amabutho laphana bonke nje banezinto eziright abadume ngazo. Then ke kwase ke babona ukuthi njengamanje into ekufathi sihlangane siattend yile kunezinto esingakwazi ukuzilungisa la ekhaya ngenxa ukuthi sinezivakashi. Uma ngiyibuka lento sengihleli phansi kahle kahle hayi ngoba beqosha abantu but ngicabanga ukuthi bayihlalele phansi bayibuka lento noma ukuze sikhulume kahle no government wethu asizwe ngenzeka akasinakile manje ngoba sinabantu bangaphandle kunjengomntana wakhe ekhaya eJardini. Uma ngabe mhlawumbe kunezivakashi noma umbone enze iphutha uyobheka phansi umsayinele ngeso and then ulinde ukuthi kuhambe lo muntu bese uyamdiscipline. So asikaze sezwe abafundisi beprofeta ukuthi lindelani South Africa kunempi ezayo ngoba yimpi yangempela le eyenzakala njengamanje. Njengoba uzwa ukuthi nasemazweni angaphandle ngale ko America Trump sebafuna ukustopa nezinye izinto zeimali nabanye bafuna say affectile vele umhlaba wonke. So uma ngabe thina abafundisi kuyithina inhloko ngoba uma ubaba uyinhloko yomuzi wakho uma umfundisi uyinhloko yalemhlabeni ngoba no represent ubukhona bukaNkulunkulu, you are a leader spiritually. Ene yonke into mayenzeka ake ucheke lo mfole bathi uphakela umthakathi ukuthi maseka semoyeni walento ayenzayo uphenduka isilwane uyazinikela ukuthi noma ngafa. So kusebenza lo moya wakhe lo wethu thine onokuthula onokuhlakanipha kungenzeka kube sangenelela eli isaqala lento ngabe mhlawumbe abantu abayisuthanga imvubu ngabe abanye abalimalanga ngabe abanye mhlawumbe abashona but because of abafundisi sihlehlile thina sifuna ukufika sekuthulile sicollecte le mali esiyifunayo. But ukuthi silwele la sizofaka khona amathenda amakhulu sakha amabhilidi amakhulu sibiza abantu bese khona bazosinikelela, we don't want to fight for that. So kungake esikhathini esiningi mina ngilo mfundisi ongathi ukhuluma kakhulu ngoba mina angihlali nento enhlizweni. Ingakho ngisuka kude lengidrivile ngazohlala lesofeni la ukuthi abafundisi isizathu sokuthi bathule iMash and Mash ayinamali. Angibeke nje straight. The reason ayinamali wonke umuntu ucabangela isisu sakhe. Uzobona maseyiphelile iMash and Mash. Angithi uyakhumbula ngesikhathi seCovid ukuthi ofire bebangekho. Khona umuntu okwamuzwa athi fire yahamba iCovid dololo. Ofire bavele after. Into esayithola kuphela complain yabafundisi ukuthi sicela ukuthi uhulumeni asivulele amasonto ngoba siyafa indlala. Bakhuluma impela akekho umuntu ongayazi lento leyo. Bathi imoto zethu ziyala bakhalelani iziso zabo. So ngifuna ukuthini ke bafowethu yingakho kwesisikhathi kuba ngathi ngumfundisi othanda ukuhluka ngoba mina angazi or ngenziwa ukuthi angiphili ngomnikelo yini. Ngikanti lokho mhlawumbe ungenza ukuthi ngihlale eqinisweni ngoba mhlawumbe mangabe uphila ngomnikelo wabantu ugcine wenza lokho kufunwa abantu.
mina abantu bonke labangilandelayo bangilandela ngiluhlaza ngendlela ngiluhlaza kakhona ngoba uma ukhuluma iqiniso vele usuluhlaza kubantu you are raw. So abantu mele bangilandelela ukuthi into ngiyibeka straight. Into eyenza ukuthi abafundisi bangangeneleli la kulento. It's not an organization that mhlawumbe nama funds. Ukuthi mhlawumbe isponsorship uyasuka uyo volunteer abana sikhathi sokuvolunteer lama BM nama lamozina abamba ngawo ayabhadala installment. Lapha ko Santi labahlala khona kubhadala installment. So kahle kahle and number 2 futhi enye into efanele understand. Abafundisi bethu la eSouth Africa sebangaphansi sebanabo baqale bona bengama founder wamasonto ngale yaminyaka before sivakashelwa ilabo makhelwane ofire. Bathi mase befika abafundisi bethu labe kade sibajwayele base bangena ngaphansi ngoba babona ukuthi ivangeli labo lineqiniso kuphela imali ayikho. Laba mabafika bafike bakhomba ama million. Then manje yonke into abayenzayo basarenda ngaphansi kwalabo bafundisi bokufika. Ngeke sikubalekele lokho. Nabo bayazi ukuthi vele ngihlezi ngisho kanjalo. Bashintsha yonke system. Uma singakhuluma nje iqiniso lonke guys, masikhula sonke asikaze esontweni sathengiselwa amanzi. Asikaze esontweni sathengiselwa oil. Boba khona oil lo okhulekelwe ngaleso sikhathi leso mhlawumbe ube ngilela ngalo le phasika and then kudliwa isidlo lapha kube nalo oil lo mhlawumbe umfundisi uzofaka isandla sakhe asikhulekele. Hayi lama dosh namhlanje sithengiselwa wona. Lama khombe siphuma nayo emasontweni. So yonke system ishintshile since kufikela abafundisi bakuphi abokufika bangahamba komakhelwane. So kahle kahle lobugebengu abugijimi ngama drugs kuphela. Into abasishaya ngayo labantu bokufika. Mabafika la eSouth Africa basibona sikholelwa too much entweni. Ukholo lwethu fast. So uma ngabe umuntu nje eza nento esingayazi siyekela lesijwayele sigijimisa yona. So ingakho angifuni ukunimoshela iTV yenu la ngoba mina vele mangabe ngile efonini yami ngiwabeka nje ngestraight amagama wabantu ngoba kahle kahle mina uma ngibeka igama lomuntu straight ngisuke vele sengazi ukuthi lento engikhuluma ngayo injalo. Khuluma. Angisukele mina ngithi Bushiri ukuthi angazi ukuthi uBushiri bekaskema ngani. Angisukele ngithi Mboro ukuthi uMboro angazi ayikho inyanga mina engayazi ukuthi leni skema ngani umfundisi lo skema ngani lona uba robha ngani. So manje ke ngifuna ukuthi kubantu ingakho wathi uBushiri mefika le South Africa wonke amabandla uzongifakazela amabombo bewabheka ePitori. Uma ngalo umfundisi ngeSunday mezoshiya ibandla lakhe athi usayothatha amandla kuBushiri lesikhathi uBushiri engekho bekwathatha kubani umandla esukele nje nempandla emdala ashe mfanele athi upapa. So uhambile manje sebalahlekelwe inetwork. Yingakho manje ukuthulekile kuba bekuyilapha abafundisi labakudala ngabe siyababona kule mashini ngokhololo lapha ngamasudu behamba phambili bathi asilweni lento madoda asambe. The reason why mangabe kumashwa lapha ubona ungizwa athatha iswebhu eshaya umuntu ubona uphakela athatha eshaya umuntu bahamba ngomoya wabo awukho lo moya wethu uNkulunkulu asibekele wona ukuthi na noma sithukuthele but sibe neorder. The reason why asenaba abafundisi beqiniso. Igang ilinda imali lapha mase baqedile ophakela baqedile ongizwe no Jacinta uzobona ke manje ke kuzocala ama keyboard akhalele phezulu. Uzobuza left and right and center but manje ngoba ayikho indlela okwenza imali la kulento. That is why isikwa and iyangicaka lento ngoba siphile emhlabeni. Njoba mina impela ngimisa into zami ngizela ukuthi lento le mashini mash uma ngabe singasheshi siqede ngayo yonke into imile. Ayikho business eranayo ngoba angeke ngithi ngwase South Africa ngibona amadoda ngapha ayamasha mina ngibe ngibhizi ngiphusha ushuni wami ngiphusha ibusiness yami. So all of us bekumele ngabe siba involve ukuthi asivele ne solution and then ngingako lapha ngishana ama video ngithi nkosami ngiyanicela bantu ba umakhelwane wethu especially nina futhi ningana ama document aphelele ake nihambe niyolungisa ukuze mangabe nibuya ngendlela eright nathi siyobe sesilungisile sibe sesiba nendlela yokuphila siqhubeke siye phambili. Ngumfundisi nami kodwa ngesizathu ukuthi lento ngiyayibathi yangithinta abantwana bami laba engibondlayo bala eSouth Africa bafunda la eSouth Africa uma kune mashini mashi iphazamisa ukuthi bangaye esikoleni mina ngumfundisi ngigaina lapha
So uma besingahlangana sonke kuba abafundisi kube ubani nale ifundiswa ke odokotela whatever uma bathe mhlawumbe namhlanje i shutdown sonke siveleni bathi hayi lona u doctor of what lona from education of what lona u pastor bishop usibanibanyana sibabone balapha phambili nabo laba abaqalele vision bazothi kubakhulapha babe sebalalela kwabadala ukuthi kahle yipi indlela ngoba into engizokutshela yona ngizontshela yona la e-TV namhlanje ngifuna ukutshela nje bonke abantu eSouth Africa ukuthi uphakela umthakatha kaSunkulunkulu uJustin akaSunkulunkulu ungizwa kaSunkulunkulu bangabantu bala emhlabeni nabo bangabantu banegazi banemicabango bana whatever banama needs so nabo bawadinga ama advice kwabanye abantu enebona njengoba ngama player base fieldini maningi ama mistake abangawenza bakhochwa obani ngoba thina sihlele emuva lapha silosi business baba amafoni lapha siyafunda lapha siyaphawula siyakhuluma siyaqheka siyasola kodwa asisondele eduze kwabo sithi hayi ndoda yazini siza nayo masiza nayo kanje but mase sithi bazosola lapha bawadinga ama advice njengalawo so ingakugcina uzwa uphakela mhlawumbe noma ekhuluma avela thena hayi thina singaphezulu kwamaphoyisa singaphezulu kwa president the reason akekho umuntu onga adda ivalue ku language ngoba bona base fieldini into ukuthelwa lapha ngitshela umuntu osuke ekseni egijima eloke esina lapha lokukhathala nale stress sokuthi abanye badelela emafletini lapha hey go yokwana uyabona lezi zinto zifikela kubo thina mase sizwe inkulumo yabo sihleli emafonini sithi hayi badelela uyabona uyasizisa sesiyabasola ke lapha hayi lo ntombazane lona yena una indoda kodwa the reason why asifili le pressure ababhekane nayo so zinceku mina sengitshela nini imali sazoyidla vele isystem esizena emasontweni iyayifaka imali kodwa manje konke lokula lokuphakamisa upetrol uyaphezulu ziningi izinto eziaffectekayo ama business amile why singahlanganini sonke siyiSouth Africa and then sihlangane nayo le machine ngoba yala ekhaya vele siyenze ngendlela yokuthi even nalamazwe angaphandle angasiboni njengabantu abacruel ba understand phela ngenzeka ukuthi kunamanye ama president angaphandle mebona uphakela abona umuntu o very cruel enesaqala nokumzonda but uma bengavela uBishop Zibanibanyane afika akhulume on behalf of uphakela akhulume nje impela njengase TV njengoba ngikhuluma manje ezwe le voice yalo bishop ohloniphekile they were going to understand us do you know ukuthi now we've got people abasebaqalile bazonde eSouth Africa ngoba understand ukuthi mhlawumbe ophakela ba advertise ukushaya abantu kanti sinenkinga eSouth Africa sicabanga ukuthi labantu mabangahamba babiyele emakhaya sizosala silungisa into zethu kahle sizosala sikhala ku government wethu ngoba kona uphakela into ayenzile bafo ngenqamba manga insizwa le ndoda uyabona ungizwe nophakela noJacinta lento abayenzile ngizokutshela nje my presenter honestly kune side engifuna ukutshela lona nje ethi ngilithandile kakhulu banginikeza ipicture yokuthi ziningi izinto ezisilahlekene njengabantu abamnyama esingakwazi ukuziclaima back uma sibumbene sahlangana uma uthaba abantu ufika bake bahambe kancane khona sebeneyingane la sithini ngeingane zabo because phela manje sekuningi khona abanye abasebeqala ama families ya uyayibona leyo ingakho ngicabanga ukuthi ngakho ngila yayi ngakho ngilapha abakethu ngoba yazi nami ngumfundisi ngeke ngivuma ungikhipha isinkwe emlonyeni ngazama ngayo yonke indlela ukuthi ngimane ngigudluza wena endleleni ngiyayicabanga le ndaba yokuthi ilapho ke thina abafundisi bekumele singenelele khona sikhuze le genge lesibona ukuthi vele seyicasuke kakhulu emadoda ake sicheckeni laba asebanezingane sebaqala ama family sicheke lo muntu ukuthi njengoba sekaqale ifamily unezingane kunabantu abanoma 15 years 20 years here kunabantu asebanemizi hayi ukuthi baqashile banemizi yabo ukhipha imali mhlawumbe umala wenkosi la walobola ingane yala ekhaya baqede lapho bahamba bayothenga indlu sebayahlala nje ene kulomzuzu lo unamaphepha aphelele uyangizwisa bakhona abantu abanjengalabo yeah bakhona uyangizwisa so manje ke ngikhuliswa yini kunabantu butwami ngibuya koBotswana lapha ngibuya koZimbabwe ngibuya koMozambique and then
even ase UK I've got friends, eDubai I've got friends, asebahlala lapha abanye ngenxa yomsebenzi whatever izinto enjengalezo sebahlala lapho and bahambe ngamaphepha phelele. So bengathi mine uma ngabe sikukhuziwa ngandlela ukukhuzwa ngayo bese laba abanabantwana nabafazi ene amaphepha wabo ephelele kube nendlela iHome Affairs yala ekhaya edila nabo ngayo ngoba honestly phela kahle nje kusho ukuthi ubugebengu sibisa phambili mangabe sizoshaya ubaba sishiya umama nabantwana bawu3 abazele nalomuntu wokufika kusho ukuthi ngamanye amagama sithi labantwana laba abahambe bayobhema inyawupe abahambe bayosibamba inkunzi kusho ukuthi kahle ayikho into esisolvayo lapho isuke ngeke into esisolvayo lapho and futhi ngeke sisukele futhi sithi labantwana laba abahambe noma wabo bangakase baqala impilo ngale kusho ukuthi thine sithatha ingane yethu siyayidikila siyayilahla sithi ayihambe yohlala eUganda kodwa bona baqamelana abantu bokufika if besaba ukuya ema country wabo because phela yabona ngokomthetho if mina ngizothatha intombi angikwazi ukuyohlala futhi kubo kwentombi mangizothatha intombi mele ngihambe yohlala ngiyithathe ngina if ama intentions wami egood angithathe lo mfazi ovusa umuzi kababa awuphekela umama abonane nomama ezala wakhe awuyigcwalisela mina ngifuna ukuthi siphila lokushini siyazibona izinto zenzeka siphila nabo labantu mina in dealing with this issue we also need to sibheke nendaba ukuthi abantu bokufika undocumented people yes abezala beza vele with the plan yeah yokuzalisa to gain citizenship okay. to marry our sisters for citizenship yes. which is nami ngivumelana no Chris mawuyindoda mawubone intombazana la kuphuka nayo okay yovusa umuzi kababa kuphuka nayo because wena usuka umthetho uthi awukwazi ukuvela ufike nje noma ungaba nawo amaphepha mina the way ngilibe ngiyayilandela nami lento le umthetho uthi as a foreigner you are only allowed to stay in South Africa for 90 days yes yeah once a year so what they do is bayahlala 90 days umuntu ahamba eborder ayo keep iChurch futhi afake lo 90 days futhi which is wrong right. So meluzela mawuzosebenza la you need to have a work permit ube na wonke ama necessary documents mawungena labo bantu abagcwele bona i small street bayiclean kanjani izona labo bantu abahlele etradeni they need to go back home because abazanga ngomsebenzi la abazanga ngani nga anything else nalokuthi mfethu lento le kahle kahle imashini mash is saying undocumented foreigners. Okay. Bro, I understand there's people who are documented that they came with good intentions and we don't have a problem with those people. As long as you're following the law as South Africa, I don't have a problem with those people. But the people who are not documented, because our sisters get killed, get raped, our kids get stolen, after that we can't trace, even just to trace. Ukuthi sithole abantu abenze lo bubu it's not undocumented nalabo ba documented they need to follow the law ukuthini if awuzanga ngokuzosebenza la una 90 days okuhlala after 90 days go back home because bro I can't just go to Zimbabwe and do as much as they do hey baba you can't own a business eZimbabwe ngicela ukuthi ngifuna ukuthi ngingalahleki ngiphendule exactly lento engizwayo ukuthi I point leli elibalulekile ukuthi ufikile umuntu okuhamba uzele eSouth Africa mawuqeda lapho uthola umathandane uyamzalisa niyashadana fanele uthathe umuntu wakho hambe naye ekhaya ufuna silungiseni lapho okokucala ukuze lo yamuntu azothatha umfazi ngapha abafazi bebakhona lengakubo ngifuna into sambeni nayo kahle singayigibeli phezulu bengiseZimbabwe bahla abafazi baseZimbabwe too much singaboni lapha babasindwa amabhaketi la I was there they look like Nigerians bahle mawubathola phaka Bulawayo lapha they are very beautiful so bashiya abafazi bekhona the main thing ebalethe South Africa indlala
emazweni wabo umnotho manje uyantengantenga so bona mabeza ngapha beze ngenhloso yokuzosebenza ukuzama isinko abathumele ekhaya izinsizwa abafethu lapha kuphuzwa lezi zinto lezo ompesi whatever izinto ezilayo bavukelwa and then ukuthi athi ala kule country aloke busy travel ayangale ayovuselela abanye bavele bathi mabathola lapha ngathi impilo ingconyane ngizothumelela nje ekhaya something ake ngivele nami ngithola umuntu lapha engizothandana naye and then from there ngesizathu sokuthi thina la ekhaya we are failing ukunakela abantu besifazane thina ngeke ngize ngifihle leyo thina kubantu bethu besifazane kuba we not romantic makhosikazi wethu thina kanjani thina la ekhaya futhi angiyazi lento ukuthi sashontshelwa ubani life efana nale this thing it looks like we are not romantic right now because labantu bafikile abantu ama South Africans awasebenzi ndoda kunzima yabo nje manje mangicabanga ukuthi kumele ngikhiphe icherry yami abafuna ukuya eMcDonald's abafuni phela okay and abantu abaintroduced thina bese base McDonald's umuntu simphathele iKFC ajabule manje sakhona ufuna ukueda kuleyo point ukuthi yeah they came especially Nigerians baze ne culture yokushaya amantombazana ngeimali yokuba khiphela ama is them and the politicians they don't do it to the Nigerian women yeah Peter Fort is them and the politicians ama politicians wethu yiwo asonele abantu ama chairs abayenzi amantombazana wakubo Nigerians they don't do that to their ngekuthole a Nigerian guy akhiphe a Nigerian girl they don't do that bayenza la kulabo bala uyabona ngifuna lento siyibukeni kahle lapha siku statement sokuthi bona babeze ngani mabeza la eMzansi bebeze ngokuthi emazweni wabo abana access yesinkwa yeplan yemali right bebazele lokho then ngenxa yobude bendlela bayoma endleleni ngoba bayizinsizwa and then bese ke bayaqonywa ngoba vele akusibala ngeke bashele njengathi so fathi bazincengele nga something ene ukuthola ukuthi thina uyazi iproblem enkulu bafethu ngizontshela ngeke ngayisho futhi lento ngathi thina uyabona nje plan le yokuthi nibe nale TV basikarisi kakhulu abantu abavelana le plan umuntu uvele athi ngoba ngisebenzi umsebenzi awukho angivele ngihlale phansi nangu pastorino unamavena u3 manje uyi brand ambassador uya MC yawenza everything angizange ngithatha ukuthi mine abazali bami bahlukana ngisasemncane and then isikolo ngigcine ka grade 12 whatever ngahlala estradini party ngangazinikela ukuthi angibhema ama drugs ngaba nalo lephupho ngilungise estradini so thina siyashesha ukugive up and iyona into enza ukuthi amadoda lengaphandle agcine sekasijoyela kabi ngoba awukwazi ukuthatha 1000 ubekele 1000 phezukwalo uma manje ngakunikeza 1000 wena ngeke uzuyifile ukuthi uyimali and umuntu osuke asezweni engalona la kubo 1000 uyakwazi ukuyibophela la igcina iba u15000 and ema iba u15000 agcine senza izinto ngathi uzenza kahle mara uzenza ezweni engelona lakhe so ingakho labo sisi bethu bagcine sebasitshela ukuthi nina nisibheji nina nesinikeze lutho nina and bakhuluma lento asebayifundiswe njengoba ushilo wathi ama politician asinayi politician ale South Africa yasezweni langaphandle beside ama politician wonke umuntu nalabantu ngoma drugs esikhuluma ngawo bawathengisa aonwa abanye abantu bale South Africa ama drugs la sikhuluma ngawo mina I've been there ngiyangazi ngitrenda ngokukhuluma ngenyawupe hambe lapha eMaritzburg ufike lapha eMaritzburg ngokushona kwelanga lapha na la kuhlala khona abantwana beMnyawupe kudlula amaveni wamaphoyisa lapha abantwana balayithena amakhandle lapha kuyathengiswa phana imali igcwele etafuleni amaphoyisa andlula ya collector yahamba uye lapha eRustenburg amaphoyisa ayadlula ya collect and then akusuka ukuthi lo muntu othengisa itamati la eqeleni akaboni ukuthi kwenzakalani but they cannot stand up and report ngoba wa reporter labaphezulu emaphoyiseni kunalo muntu ophethe naye odlayo uyovele a report ukuthi no umuntu okubulasa yilo umntana abantu afi konke lokho akwenziwa abantu bokuhamba kwenziwa abantu bala ekhaya so kufanele ukuthi sibuke lento ukuthi thina sizinuke nathi amakhwapha ukuthi thina elethe iphutha likuphi so kahlahle bengifuna ukusonga le ndaba ukuthi abantu bangaphandle babeze South Africa bebazela ukuthi bazozama impilo then bafike bahlangana nodadewethu
and then kwenzeka ke benza abantwana vele kuyiqiniso mfowethu ukuthi bagcine sebanalento othi ngizofika ngimshade so that ngibe ne citizenship lokho kusuka phi ukuthi mase emshadile uzoba ne citizenship emthethweni yilo mthetho waphasiswa lowo so vele nawe mawazi ukuthi ufuna ukuya eAmerica kunemali mawungafika eAmerica wenze nje umsebenzi wecleaning uyamshaya umuntu osebenza ngamasipala le South Africa uyamshaya umuntu osebenza ema-office nakuphi nawe mangabe eAmerica kuthiwa ungena ngokushada vele ungaqala ungene kuFacebook uyaqala uyashare lapha kuFacebook mawuthola umuntu lapha hayi baby I know I want to marry you ufuna endoda zidle emhlambini so labantu kuze bagcine bafuna ukushada bosisi wethu ukuthi umthetho vele waphasiswa ukuthi mase umshadile nawe vele angithi ngizwile ukuthi okunye futhi mangabe soke wahlala 5 years sewalapha yabona nje so imithetho yethu kahle kahle into engiyinotisile iyakhulunywa but ekugcineni singayipractice so ngifuna ukuthi labantwana laba nabo abantwana ke manje okay sekonakele vele la kuqale khona konakala khona ngoba wasuka nobaba wethu Mandela wayushada uGrasha namanje uGrasha uhlala khona la kuSantini la ula igoli la yes sis ula angeke le mashini mashiye lapha into akahamba ekhaya never wow siseza lapho sizofika ngithi kodwa akaswala ekhaya ngithi umndoda akhe seyishonela ngithi lo muntu eze ngaya ngithi akasekho ngithi ucokubuza usehlala nobani ula uViyazi ukhona ula uthi uGrasha Michelle yo washithi sibonga ngoba uGrasha Mandela basambiza uGrasha Mashele lapha emangibona lapha ngandla abambhala khona ya angaze washintsha ukuthi athi Grasha Mandela uyabona so sazi ukuthi ex girlfriend yakababa wethu Mandela uyabona ekatata wethu but ke asibambeni lapha futhi do you know ukuthi lama foreigner ngempela laphethe ama company wama drugs le mash le uma ngabe thina sihleli phansi sinolwazi singabanikezi ngizobabiza ngamagama mina laba ngoba vele yibona abasiqalela umsebenzi womuhlu uphakela noJacinta noNgizwe uma singasondele eduze kwabo sibavula amehlo ethi madoda ake nihole iyofika do you know ukuthi lama mafia ngempela ahlala kuma state true ikhona imashini ngenayo lapha kunama boom gate out 3 thina sosibhizi sukela abantwana labankosi abazama ngetamatisi la ngamatamati lapha kune indawo lezi eziserious nawe uyazi ukuthi kahlahle lapha nomuntu ohamba ngenyawo akadluli lapha angeke yidilabe ngimele ngabe sibiza khona lama leader wemashini emadoda nalo ulwazi hayi ukuthi asiya nifuna ukuthi mina ngumfundisi ngopastor mina kuphela ngazi leqiniso lelo balazi bahleli phezukwalo amafemo ama drugs ala eSouth Africa under the ground manje amabhoda ayabila pheka ama drugs ufuna ukuthi abantwana abagcwele bawubhema every day alokabhiza ayaphoswa akuna shortage ala ayaphekwa kuyimanje sikhuluma they know the truth impela ngeke uzwe iParat khara nge-shortage yama drugs ngeke uzwe iParat ukukhuluma nge-shortage yama drugs agaywa la ekhaya ngizizwe so imashini iqala umsebenzi omuhle ngoba sengiyibone ukuthi nalama drugs ngawaqeda imashini nalama drugs ngawaqeda ngitshela ngiyobabonile amandla laba abantu ingakho manje the only thing nje kuphela ukuthi kufanele singenelele beside abafundisi bodwa but those giant engathi mhlawumbe basemthethweni baphezulu bafike nje kuphela bathi madoda hayi la neshaya janje kuphela manje ake sishayini kahle sihambeni kahle ngelokhuzana simindeni nelanguage yethu mangabe sikhuluma kahle ngoba into engizwisa ubhlungu mangabe sithukana lapha ku social media abantwana bethu bahlele emafonini sibathengena amafoni baphethe ama iPhone sebazowazi ukuthi just imagine nje mawuzothuka mina ngesibani sika mawami kusho ukuthi umntana wakho kumele mevula ifoni abone ukuthi wena uthuke mina and then nami ngaphendula ngawadwathi kama wakho ngithuka ugogo wakhe kusho ukuthi labantwana sibanikeza this thing ukuthi abakhule bazi ukuthi vele emhlabeni siphila ngenkani so it's whereby bese kudingeka khona ukuthi guys masibumbene ngoba the main thing engiyithandayo ugovernment uyayifeel imashini bafina amandla zwani ngutshela imashini inamandla uyayifila futhi uyayizwa and ugovernment uyakwazi ukuyinotice and ngiyambona ukuthi action he's willing to take it at any time manje kune lo abaqeda ukuphasisa ukuthi mawuyisala emsika then
awukwazi ukuthi ubula eSouth Africa ube because phela abantu umuntu uyibiza nge-asylum seeker but still noma kuthiwa expired still usela eSouth Africa uyi-apply la eSouth Africa. Exactly, you see. You have to go back to your country. We apply lule by approve. By approve it then ubuye. So uma apply lula konke lokho bafowethu singalo basic isikhathi ngento engekho yonke nje lento le emhlabeni kusebenza imali ingakho ngithi mina even this thing lenzakalayo manje umuntu ozosurvive umuntu onemali wena ongenamali ofana nami usazoqothuka into personally singakhuluma ngayo iyo le also ama foreign ngizoyibeka kanje ithi ama foreign pastors abafika bavula ama mega church asibanaki bo but these people they are capable of doing human trafficking ama drugs bahlukumeza abantu ifraud khona emasontweni ingakho ngema ngedwa ingakho ngisho ukuthi mina bonke laba woThabang woJacinta wongizwe wophakela intwana zami lezi kwacala mina kumele iqiniso leSouth Africa ngalimela ngi1 futhi ngena ama followers ngalimela futhi ngi1 ngena ama bodyguard ngasho ngathi guys qaphelani bese afika boBushiri lapha ngathi bafethu ngumsana ukudlala ngami sanje ukudlala ngami ngibabona maningi amasonto abagcina kwamosheka ngisho bona uZondo laba lapha nelo esibukeng lobu fake nyana agcina abenza uZondo beyangabenza ubufake uZondo was a true pastor preaching the gospel. Serious? He was not selling lamanyala awathangisayo manje lawana alowe busy bengena uniform kwaZondo bebangena uniform nje bogcokena nje kahle kuyisonto leli esikhulele vele kule labazalwane yalazi benjani but mase kufika lemikhuba lena babona ukuthi ngoba ngempela angeke kusuka umuntu lezweni la ngaphandle omotosi bafike babe ama king lapha and then from there bese wona usalokho uyaya na uyocheka lo muntu onamadoda wa drive imoto expensive kanjena efika wenze njani mawuthi uyathola sekuna kwamakhandlela unyana ngoba nathi siyithutha khandlela uyalazi lo 5 rand lapha mabakuhlaba ngo200 esontweni ulithenga ukhala inyembezi angisazi ukuthi ukhaliswa umoya noma ukhaliswa ukuthi ulahlekelwe imali yabona so labafundisi laba bathe mabefika laba bethu baba protector ngoba obvious mangabe ubaba wami egijima lapha I cannot complain nami ngiyalandela ngoba bona bebafuna ukuyofuna isystem ukuthi lo muntu afforda kanjani so mina yangiwarisha lento ngoba vele ivangeli bengilombizi ngilishumayela ngathi ngeke kwenzeke musi bathe uJesu mayifika nabafile bazovuka manje lo Bushi lo wa actisa kaJesu manje ngendlela abantu bamchachazela sozibiza major 1 lapha hayi musi bekumele ngabe ugogo wami sekavukile emathuneni kube kuthiwa uJesu ngempela then ngase ngiyayilandelela ngase ngiyabuka ngabona ukuthi hayi man lama fake wonke lawa wokuthi abantu ingilosi bezifikile and then kushuthwe ngama camera lapha ubona ingilosi ziyandiza lapha uyabona nje umsebenzi wokuedit camera lapha yipi camera nje impela ngashuthi ingilosi benesibindi camera ishuthi ingilosi ingablockeki ibattery ngawe so ezinye izinto abantu abayekela ukuthutha labantu abavela ngaphandle into enginotisile bafunde too much bagcine bawela ngale ebugebengwini I think ngathi bayenze laba bantu futhi especially khona ngale eNigeria ba strong kakhulu bakusebenza nje ngengqondo kanzima kabi so ingakho mangabe bafika la kuthina lapha bathi so siyalandela bakwazi ukukushaya ngesystem ngento yakho bayishintshe ngathi awuyazi uqede unamba uyoyithenga futhi ngoba nalamanzi abathengisa emasontweni hayi ukuthi bawulanda eNigeria akhola la kithi la bawalanda lapha abafaka itika ngicede nifoli line I receive papa so abantu babangayekela ukuthutha abantu bayekela uphuphu bazoba right into esishayo la eSouth Africa sithanda izinto zokufika hayi ezethu sinazo izinto la eSouth Africa but we can't use them sifuna kuze umuntu wangaphandle uyabona nje lento engiyikhulumayo le uma ngavela umuntu wangaphandle ayikhulume bangayizwa kancane uma ngabe nje le TV le bekuthiwa mhlawumbe ni TV eChina noma yekule ePakistan whatever ngabe mhlawumbe sekwenye izinga ngicathi no government wethu ngabe mhlawumbe sekayibekwe lesi sport ngabe sesport mara iyavela namaqiniso siyabizwa lapha sizokhuluma amaqiniso bawabona ene kukhona abakuzuzayo mara they cannot support it the reason why bangeke baze bayisupport ukuthi babhilivela kakhulu into enza ngaphandle ngoba yilabadla khona itshotsho angithi umzwile kanye uBushiri ukuthi namaphoyisa bekawaphakela la so kwayena ngila umele ubone khona ukuthi uma ngabe umfundisi weqiniso boyikhiphelana le mali emaphoyiseni sho ngathi bowazi ukuthi kahle kunamaphephanyana ashodayo noma kune strategy ophila ngazo
ngoba phela njengami alikho iphoyisa engilidizayo mina noma ngangibuka kahle emakhaya ayikho nje into engidizayo mina ngidrayiva ngelicense yami imoto mayina something lapha ngicela ucolo bangixolele mabangibhala ithikithi ngabe ngibhadala ithikithi case closed ingakho ngilala ubuthongo ngivuka kahle ngifresh ngenankinga ngihlele eqinisweni so into ekhona ke bafowethu nje ngifuna ukusho ukuthi ke kulento le mashini mashi abafowethu labangaphandle njengamanje ngoba besikhuluma indaba yabantwana ukuthi sekunezingane la angeke sihlukumeze izingane bafowethu ngesizathu sabazali ingane ze applyanga ayikho ingane eya apply ukuthi ngicela ukuba khona emhlabeni ingane lesikhathi bechamana abadlisana amapizza emahotela bengekho so bengathi mine abadala kunathi noma abaphethe phezulu especially futhi home affairs iyona enamandla kulento immigration ingalandelela laba asebanemizi nodadewethu kube khona indlela yokuthi babe nelungelo lokuphila ngalabantwana baphinde ngapha futhi babe nelungelo lokuphila ngendlela eright yangizwisisa ngendlela eright ngoba lento yabantu abangenawo ama document aphelele ingozi ngento eyodwa mabamoshile asikwazi ukuba trace uyabona so umuntu nje umosha manje la noma ngathinta lapha kube nama fingerprints ubona nje ama fingerprints ngathi inyawo le data awazi lo muntu oyophelela uyomtholaphi umfuna kuphi kanjani so kanti umuntu mangaba namaphepha iyakwazi home affairs yala ukuthi sebenzisana naye mangabe shothi ubalekile kulandelelwe akwazi ukuthi abhadale lento ayimoshile anokuthi phela lento lena wena pastorina is very like broad because ibhedlela ziyagcwala yebo South Africa icon like kunabantu abafika bengibuka ethembisa kunabantu 7 days umuntu lokho ulinde service esibhedlela ulala phansi imbhede igcwele kunomuntu wangaphandle osembhedeni ongenawo ama document okay lapho ngicela uyigcwalisa lapho kunento enginotice bengayazi nami ngicela ukuyibona ngimdala manje ayo aware ukuthi labantu bangaphandle bayabhadala ebhedlela nanokuthi kuthiwa bangama doctor like sibe no doctor oy foreigner i-dirings ama document wakhe futhi still awekho right nanama qualifications wakhe phela abantu banesibindi umuntu yakhona kade ehlele nje ekhaya vele asufike la udokotela afika sephenduleka lombuzo lo ngikhenga sibani isibhedlela it's supposed to be like that foreigners they are paying kuma public hospitals foreigners should pay they exactly that's what I know they should pay that's what I know yazi isemthethweni hayi ubadisa isemthethweni fathi babhadale vele they don't pay they umthetho uthimele babhadala yeah but bakhona ukuthi le problem esinayo la South Africa we don't enforce umthetho that's why we have mara ke ngifuna ukwazi lapho ke ngifuna ukuthi uyabona ukuthi kahle kunezinto esingazazi mina ngazi ukuthi abantu ezibhedlela bayabhadala ene bakhona babile ngibaziyo omunye nje wafika bekaphethwe iflu wafika wabhadala 650 for is 350 or 650 something like that so bengifuna ukugijimela kule ndaba othi as ama foreigners ebhadala ugovernment njengoba azi ukuthi kune income sikhuluma ngalaba nama document ngomuntu mayefika esibhedlela uyabhaliswa and then i-passport yakhe everything ukuze noma ngaze ashone lapha sazi ukuthi simbika kuphi so uma ngabe ayibhedlela bayabhadala ugovernment should benefit ukuthi extend isibhedlela that's the problem ababhadari ukuze bangabhadari kunomkhonyovu osuku khona lo mkhonyovu lo abantu bakhona ukuthatha umuntu ngokulokho eyakade elokho esibhedlela mhlawumbe every week azathole leyo medication ayithatha iseku country yakhe ufuna ukwenza umzekelo I know Rahima Musa bengisebenza khona mother and child hospital njoba ngisho siphila election siphila nabo abantu laba abukufika la lokushini eRahima Musa for a foreigner ukuthi ayoteta if I'm not mistaken if I remember very well I think it was plus or minus 7,000 or 8,000 akekho umuntu la esihlala naye la lokushini ongena amaphepha rona amaphepha okufika in fact ngibeke so majority yabo for instance laba abathengisa amatamati lana they can't afford to keep below 7,000 for your data
Exactly. That's the reality. Hence, that's why they don't pay. Ukulentuzana le ama services la. They don't pay. Bayafika basize khanje kuphela. So ngicabanga mamuso because nami ingane bayithola la khona so i-dirings i-service yakhona is different like laphana is a proper hospital. It is a proper hospital. It deala ngabomama nabantwana. Yeah, ngabomama nabantwana and laphana I think they are too even advanced because lento leyo ukuthi umntwana mayeqeda ukuzalwa uphuma nesitifiketi kwezinye ibhedlela bengakayenzi but laphana basebenza like zonke ibhedlela zinjalo doc. Zonke ibhedlela zinama home affairs. but Ukuthi njengoba ngisho abantu aba-enforce abawulandeli umthetho Umthetho enforce people who are supposed to do that angazi kenzakalani but ibhedlela zonke mina ngokwazi kwami zinama home affairs even private hospitals zinama home affairs muvele mawuceda ukuteta kumele uthole certificate angithi yeah balisa angithi ikhona home affairs phakathi I know it angithi problem uphuma nesitifiketi uyazi futhi bar enkulu ke uyazi problem injani ibhari enkulu uyazi problem injani iproblem lento ukuthi mangabe ufika esitolo lesi esegrocer uthola ukuthi amathila u22 but kusebenza abantu abawu6 thola iqueue ile it's the very same thing yenzakala esibhedlela uma ungachecka ikhona le room leli elibhalwe ukuthi home affairs mara uzothola phe fasteleni akunamuntu because mina ngazi khazi nami aphuma esibhedlela phinde futhi ahambe ufuna certificate exactly yes so vele baba transferwa yibo ukuthi hambe lapha ne home affairs kuphi ibona bakhipha ngoba exactly yabona so ngoba the reason why I don't know to government wethu uzama ukusave imali or uzama ukwenzani but ngokomthetho kumele kube njalo so kahle mina ngingathi yizo zonke lezi zinto mangabe sebahambile labo makhelwane esiyosala sizilandelela esosale sizilungisa because ngeke kube ne bad service njengomuntu osebenza ku government yebo into njalo bro I wonder ngeke kube ne bad service njengomuntu osebenza ku government exactly ukuthi u government ubenza nomali abayideducta yonke labantu abaholi like really ilento nepotism futhi qasha abantu incompetent ungenile wena uyasebenza lapho sufaka yonke ifamily yakini or abangani bakho abantu abangawazi umsebenzi sekusekhaya public servants iningi lawo doc they are very very incompetent yabona government vele mangathi kuyaclean ukushaya ama audits nani baningi abantu abangaphelelwa umsebenzi ka government abana ama qualifications isase lapho futhi ake uyibuke kahle ukuthi sometimes guys sifanele ukuthi sizinuka amakhwapha ingakho nje mina ngithe ngifuna ukuthi lento lena si-emphasizeni ngeke ngabuza lapha ngathi njengoba sikhuluma sonke sithi abahambe engqondweni zethu kukhona yini ukuthi mabaqeda ukuhamba what are we really planning to do for us yini into esesiphethe ngoba we must start now njoba sebaqalile basiqalela indlela basihlahlela indlela ukuthi impela basicleanela indawo seyiclean what are we planning ourselves sizowenzani yabo nje into ezilapha eJozi eyivaliwe kuthiwa ifuna abantu bala South Africa bona sathi kumele bahambe like nami nje ngiplanela ukuthi kumele ngoba nesitoro lapha eJozi uyabona so but ke uyazi abantu baplaneni uyazi abantu baplaneni mina futhi nje eSouth Africa ngiyabatshela ngoba ngibasabi ngibatshela nje emehlweni ngifuna ukuthi bakwate bagcine benza into right baplane ukuthi makucoshwa labantu bayothatha le gross ekhona abazoyidla serious but nayi question yazi lento beyihlala inkhawatha isikhathi esiningi ngeke ngaphila nami lapha eBril lapha nami ngizama impilo lapha eBril yabona ama taxi rank behlala ngibuza ukuthi labantu amashop awuthola kanjani because wena mawuzama as a South African it's hard to get information okay bona nje uyazi njani lento leyo yilento engasisiza nathi le South Africa masingayiqala amandiya mayisuka like ama Bangladesh mabesuka le akasuka umuntu wase Bangladesh engena ibudget yokuphila la labantu abasuke bakhona lapha mhlawumbe umbe they are 500 abafike ekucala la lesikhathi bazi ukuthi kunabantu abawu10 abezayo basuke sebaplanile itolo bazofike babafake kuzo zine grocer zine stoko ziphelele and then lo muntu yomefika la ufike vele sekayi owner azothengisa abantu bakubo bese bamlindele
And then ngendlela engezwe ngayo angithi mina ngihamba ngibuza ngoba phela ngithanda ukukhuluma into engiyaziyo. Uma bamzame kokucala waphinde futhi okwesibili sekahlule fatha hamba biyele ekhaya. Uyazwisisa? Banendlela yabo. Thina eSouth Africa umthetho esingawulandeli. Uma thina umthetho leso ukhulumayo singaqala sithi after idudula le noma imarch march we need to be disciplined. Sifuna ukulalela, sifuna ukubambisana. Ngeke size sihlupheke. iSouth Africa is very rich. It's very rich. Mara iproblem ubu-richness bakhona si-selfish, siyavilapha, futhi sinomona. Nje, uyabona nje manje mangikubona ukuthi lama mic lawa ayakuphumelelisa. Nami ngiyofuna ikhona lami sengifaka ama mic. Ubani ozoshutha omunye? Like baningi abantu yabona nje ukhuluma leyo nto le uningi umuntu mayibona la ukuthi nama views amaningi uvule yakhe i-podcast. Uyangizwisisa? Question yami ukuthi I understand the system ngendlela abayenza ngayo. So I understand. Mina question yami ukuthi as South Africans, this is my observation ukuthi lama shop agcwele onama foreigner. How do they get to the landlord? Because now I've tried. Thank you. Ngisho lo I've tried now ukuthola ukuthi okay ilandlord la yabona like ufuna ukuqasha istore ungena kanjani ama landlord athola kanjani bekune store months uma ungaya mina ngimnyama ngirentele store after 3 months le ndoda yakhona ichat nice ifuna ukuvula ishop but kuma Indians kuma Pakistan abayenzi leyo nto bathula do uyazi kwenzakalani yingakho ngithi mina kungakho sithola abantu bokuhamba ungathi bas overpower. The reason why the language there is money. Wena angeke uvume ukuthi uthole ukuthi lapha eflatini imini usomaqhuzu ngithi wena ngicela 10,000 so hayi pastorini ngiyamaza ngithi nini bekade simshoot up hayi ngizomkhulumisa mina but makufika umuntu wangaphandle ngithi kuyena 15,000 uthi okay I'm coming my brother agijima komunye umfowabo bafike bahlanganise bakunikeze baqede benze imali lapho. So thina sila sifuna ukuthexana. So wena angufuni ngoba awuthexeki awudleki wena mina ngifuna into engizoyidla. So wena mawuza njengomfowethu kanje angikhona ukuqindezela ngendlela ekhona ngoba wena wazi umthetho. So laba bangale ngaphandle abanandaba nomthetho bona basebenzisa imali ukuthi bakwazi ukuphila ngoba ilanguage abayizele la it's money and bayasi mabakhipha imali bayothola imali. So wena nje vele awusebenzeki angeke ngikwazi ukuthi mina awusebenzeki. So ngizokwenzani ngoba usebenzeki noma ngithi ngifuna uzama ukusebenza ustingy uzongitshela ngama section number bani. So laba bantu abazi ama section labani mangifika nje kupha ngithi mina oh you want to work here okay 20,000 then from there futhi akakhuluma istory esiyakuphi kuphi lapha hlanganisa izinto zakhe ayihlanganisayo ngalendlela yakona ubuya ne20,000 mina ngihamba ngishaya ifoni ngihlala esitulweni esidrayayo. Yinto kumele silungise as South Africans, especially as black South Africans, ukubhekelana. You know ukuthi an ordinary South African akukho lula ukuthi aqale business. Yeah. You understand? Yeah. Angeke mfethu uzongifuna 20,000 at a go. Asinalo ubhekela thina as South Africans. Bona bayasizana. Yes, uyavuma when as a landlord uyangazi ukuthi ufuna 20,000. Akana uyahamba uya kumfowabo. Who is a friend from Bangladesh. Thina we don't have that mentality, that culture. So mina if ngiza ku as a landlord, ngina 5,000. Yokuthi ngiqashe space sakho ngivula ishop nani. Angeke uzunginike because ufuna 10,000. Ayishabona sikhuluma ngayo indaba ukuthi buka i-podcast akekho seyizaba is simple exactly yabona people are waiting ukuthi bawane no Chris. Yilento ngifuna ukuyisho ukuthi thina abantu abamnyama noma thina abantu base South Africa ngoma ngithi abantu abamnyama sengiphinde ngabuyisela nabo makhelwane thina ama South Africans asikwazi ukukhuphulana. The only thing engiyifunayo mina ngifuna uChris ehleze ehlonipha mina ngilapha. Anginayo lento othi uChris ngifuna athi akhuphuke one day uzongisiza nayi cha. Yabona yingakho uma ungachecka into yama crew noma into eqalwe i-team ayivamile ukulast isikhathi eside. Ngingaka ngiyamangala mangilonke business lapha ngithola noba non business bobathathu non business nobathathu ngoba kahlahla inokuthi into enabantu aba more than 3 vele ayilast ngoba umhobho uqala lapho. Khona omunye lapho uzozibona ngathi icamera yakhe ishutha kangcono ukudlula le enye. Khona omunye uyabona nje ngale and then ukhona umuntu ubona ukuthi vele mangabe ngingekho lapha abangeke balokhuza ngoba phela imino editayo. Ya kusho ukuthi kahlahla ngizoba sabotage abazozwa ngami.
akhohlwe ukuthi mangabe wona ungashuthanga ngeke akwazi uku-edit uhambe uyo-edit into ayithatha yazwisisa so uma singa understand ukuthi upastor ubalulekile uChris ubalulekile kanti ubalulekile James ubalulekile then let me tell you something akekho umuntu ongasibamba but iproblem yethu yabo manje kushiswa umuzi kaNgizwe umuzi kaNgizwe awushiswanga umuntu wangaphandle leyo nje ngizoyikhuluma nje straight ngiyayibeka la umuzi kaNgizwe awushiswanga umuntu wangaphandle ngekho umuntu wangaphandle angaba nesibindi sokungena lapha emakhaya lapha kwaZulu lapha angena noma ngabe ubani lapha yebo bafowethu mina ngikhulela khona kwaZulu ngihlala e17 ngumswati but kuze bangifrustane bagcine bangiunderstanda kwathatha isikhathi kuze nami ngihambe ngikhululeke lapha kwathatha isikhathi so akuyona indawo ogangela akekho nje umuntu ongaqasuka noma kanjani asuka athi ngiyosho leyo kufathi niyazi beboxwa nje nidlula lapha ukuthi hey hayi ngeke hambe lizofike la yendoda la ithi ngutshele le yamizi leyana ile ndawo lena yasemakhaya la khala khona induku insizwa nje bayibona phathi ya le akusiya lapha bayibona ngestep idlula bathi yeshe ucala uthi hello bayisuthi induku yazwe so ngisho ukuthi ke iyona leyo nto leyo ukuthi kunomkhonyovi khona lapha enection kwale yandlu so uzotata lapho ke njengoba ishile lapha na wena mawuhlangana nomshayana waseMozambique khalisa gila khala akubona angeke azasuke la asuka khona noma ngabe bekahlala eThekwini ngeke azasuke eRichards Bay or asuke kuphi ayikangizwa yoshisa lapha that is highly impossible yila ngimele ubone khona ukuthi umhobholo kithina into ekhona thina sinqamela ukuthi senze into esingeke sibenefite kuyo umuntu angamind ukuthi athathe la 2 cent nyana lo anawo ayofuna inyanga estrong ukuthi uChris awe kulo mzuzu uChris akanankinga uthenga icamera last number uthi uChris akawe nje akanayo icamera ukucala umsebenzi usayoboleka uyazwisisa so abantu uma ufuna ukubona lento engishoyo buka amasonto angakanani mawungalandela lamasonto lawagqwelele khona le lokishi lelisukulo leli uzomuzwa athi lo bekasebenza nopastors banibanyana waphuma khona baziqalela into yabo nomama uzibanibanyana bafike bahlukana umama ugcine sephumile uthola enye indoda umfundisi sebavule ababhali okushoko ukuthi thina sikwazi ukubekezelelana siyamonelana siyaqindezelana wena waqala uyileader yethu wahamba ngehama kunokuthi si understand the vision it was yours ake sizame nathi ke sibe namathezi ke emva kwakho izinto njalo no asifuni kanjalo ngeke ngidlule uChris mina ngimazi uChris hamba ngenye nami noma senginawo leyo hamba angikhona ukusheka ukuthi phela ugandazi into akabe nethezi mina ngandaba kahambe ngenyawo yingakho mina mangifika lapha ngithola nonke lapha no 3 lapha namba ngemoto zenu has that thing nje first day I came here ngathi oh this guy is got I wish everyone osebenza as a team angaqabanga ngalendlela hey cause nami ngiyafuna uganda ahambe ngemoto hayi ukuthi wena njalo sekumele uthi ngalokho uChris hayi ukuthi manje hey wena hayi ukuthi njalo nje nihlezi ningosigaba ke manje ningama starter ke manje lapha nihle lapha eceleni lapha mangabe uChris ayintombini yakhe lapha sekuphathi nimkhaphe niyomlinda lapha uma ikhuluma naye lapha emotweni senehlile emakhoneni lapha niyajika jika nje ngemoto kaChris uyazwisisa so manje ke ngiyithandile lento engiyibona lapha so ngifuna ukuthi ke le message kuma South Africans ayifike ukuthi siya cleaner icountry abantu bayahamba what do we have in our mind thina sibambene sibambene thina ake siyibukeni lento ingakho ngithe mina ake sibukeni ukuthi ngempela bekuyibona basiphazamisayo noma ingqondo zethu ezisiphazamisayo ngoba uma ufuna ukuyibona this thing awu check ukuthi kwayikona njoba ngikutshela ngenze example ngalomuzi kaNgizwe ukuthi umuzi kaNgizwe njengoba ushila awushiswa umZulu umuntu oshiselwa umuzi umZulu akawushisela ngokuthini ushisele nje kuphela ukudisturba le vision ekhona ukuthi manje country yonke iphume kumasheni manje ibheke lezi indlu zezitshani lezana ezintathu ezo4 ezishile silahlekile yonke le focus besibheke kuyo yingakho ngibhala lapha ngathi mina South Africa ine drama yazi
kunomsebenzi oserious lo soya ngasemaphethelweni manje abantu balowa busy bagqugquzelwa ngimbone nophakela nkosamamba akhuluma nabantu kahle ngathi hayi indoda amadoda iyakhula kulomsebenzi phela umsebenzi uyofika eChrist kuwe utanti bodlala kanti uzowamkhulu so uphakela mase ngimchecka manje ngiyambona soyaqala manje lo msebenzi ufike waba le yena agijima lobufana bakhe lobunsizwa bakhe but manje sengiyayizwa language ukuthi sozama ukubamba lo msebenzi awuqalile ngoba ngimuzwe manje noma sekhuluma nabantu ukufika athi my brother man we did tell you from January that you must leave the country so when are you going guys because of now I'm not going to be able to control South Africans on the 30th of June so please guys prepare just to go so that we can fix our things here uyabona ngathi bengiqala ukumuzwe ekhuluma into engathi yabona because at the end of the day vele they bro we're begging to those undocumented foreigners. Exactly. I think even our podcasters are not doing this enough and they are not maybe they scared of things and whatsoever. But me, I will say it, bro. Like we're begging. Those who are undocumented, can they please leave? Exactly. So much again. And there's nothing wrong, bro. About exactly. Sinenkinga eSouth Africa ezikhona and ngithe mina imbuzi mayilahlekile bafu. Ugcina ubheke esihlahleni yabanje manje simathi ngaphuma sithola imoto zingekho la omunye ugibela phezulu kwendla check imoto yakhe so we are not fighting them because of exactly sibabonile impela bathatha isinkwa sami basidla cha but since bakhona khona lento esingayitholisisi kahle manje silambile us understand abachief lesizosala illegally. Exactly. You broke the law. And number 2 uma ngabe ngizovuka mina ngilahlekelwe imoto ema ngilahlekelwe imoto lapha ngizobathi lo mfana ebekade eqashe lapha na vele utshontshe imoto mangithi papa angimtholi ubiyapi lo muntu uhlalaphi bathi hayi wase Mozambique bathi wakuphi hayi wase Lesotho uyayibona like yona le illegal mining igenge yase Lesotho engene lapha enegqinini bayadubulana abadlali ke lapha ngeke abantu apha eTlexop ngizohamba ebusuku lapha ecountry yakho ngeke uzohamba ebusuku lapha bangama groups yilapho ngithi mina uphakela ngisamdinga ukuthi masiceda ngalokho ngifuna selapha eTlexop siyolungisa lapha kunenkinga babizana futhi babizana ngalama group wabo bakhululekile nanokuthi ke sengifuna sisivale ke my brother because of his cut ngifuna siphawule nangendaba ama celebrities wethu athule. Thank you. It's like they are not living in the country. Our actors are quiet, musicians are quiet. Why our public figures are quiet about this? Asi vele besize sicale lapha kubafundisi. Singabantu this nowadays we need following. Following yonke esifunayo. Wonke umuntu oku spotlight ufuna ama followers. Abafundisi abangeneleli la ngesizathu sokuthi ekungeneni kwabo kokucala akuna profit ba up to money okwesibili abazi ukuthi mabengena labantu laba ekuyibona baba sponsorisha ngoba abaningi abafundisi ba sponsorisha abafundisi bangaphandle so mabazongena la bazolahlekelwa ile sinkwa lesabanqike kuzo abafundisi labo size ngima celebrate ama celebrate afuna abalandeli and then uyabuka umuntu odumile ukuthi njengamanje bengibiziwe eMozambique bengiyocula khona banginikezile 50,000 so uma ngabe mina ngivela lapha ngiphakamisa isikhwili ngishaya umuntu ngoba nginama gig awu3 kule nyanga eBotswana ngizongena kanjani so kahle wonke umuntu la kulento manje uqabangela isisu sakhe bathule lapha naye uthi ababoni but basaba ukuthi ubuso babo bungaveli ngoba bazolahlekelwa isinkwa so ingakho ngithi mina kube bona bebavela njengama influencer bafike bayibeke njoba ngiyibekile phela nami ngiphila ngomqulo ene mina ngitravela now and then ngihlala ngiphuma nje ku country ngele ngaphandle so lento engiyikhulumayo le ngiyazi ukuthi akekho umuntu waseAfrica angangizondela ngoba ngikhuluma iqiniso njengoba linjalo ukuthi bafethu sinenkinga eSouth Africa and igovernment yethu ithatha iadvantage ngoba igcine seyithembela kini ingabe nandaba nathi uthi hayi la noba ngayigwatisa laba ngizobiza laba ngibafake econtractini futhi laba bahluphi nangemali yazwisisa maningi amalo ama RDP kuphuma ama tender la labantu abashaya istina lapha akusama South African lama RDP lawo wabonayo lezitezi lezi ama state whatever lapha abantu abakhala amabhilidi abantu ababuya ngaphandle
and ama boss alaphana ibona omangameli phezulu laphana, they know the truth ukuthi they are making money out of those people. Wena mangabe bazokubiza ukuthi hambe uyoshaya istina laphana uzoza namaphepha ukuthi uma ngakha these centimeters I need so much. Labana banankinga nama centimeter. Tshela kahle ukuthi nge3 days RDP ngiyayiqeda le. Abe swathatha hayi ngizokuneza 1700 3 days. Avele nathi awu nge3 days ngayithatha ilokozane. Wena uzobala ukuthi lana sise mina ngikhuluma iqiniso bafethu vele mabangizonde bongizonde iqiniso. So I problem yaka government wethu akafuna ukukhokha unemali akafuna ukusinika yona ingakho abantu bokuhamba eba naye hayi ngoba uyabathanda uyabayuza ngoba uyazi ukuthi bona abanandaba thina bakithi sibhadala ama race la sibhadala yonke into oyifuna yona la is money yonke into oyifuna lapha ungene toilet lapha na 3 rand efunakala thina South Africa we pay a lot siyathela uyasizwa so ingakho silandelela yonke into thina le South Africa ngoba ekugcineni kuhlukumezeka thina uyabona so njengamanje uma ngathi ucala impilo e serious umuntu okuhamba uzohamba bile ekhaya kubo thina sosala siqakekile la. No my brother, but on a serious note, influencers, and what are you exactly influencing if you can't talk about this kind of things? Basaba ukulahlekelwa i-followers ngoba manje since labo TikTok lapha nama social media ebhadala umuntu ucabangela isisu sakhe uma besingathi bakithi asilungiseni lento makuthiwa indlala ayisibambeni sonke isikhashane but i-country bilungile besizohla dala ngimemezela lapha ku TikTok ngathi nithuleleni bathule tu labantu abadumile abaphezulu I can name them laba abaphezulu laba esibabona bawina ama Grammy Awards bawina whatever laba abaphezulu bathule tu the reason abakabi sure ukuthi lento izophelelaphi so bafuna ukuthi lento mangabe iphela kabi bathi thine besingekho kodwa uzobona mayiphela kahle bazothi lethu sekuyoba yibona futhi uma kuthiwa kuya celebrate kuyoqashwa bona lapha ebanikezwe imali e serious thina o pastor lapha ngeke baze basinake mara yena sibona manje sijulukile siyakhuluma la Gobe qhashwa bona phana bathena hey nkosami siyobonga ukuthi high country to sayilungile phana banikezwe ama 250,000 whatever mara they are quiet thina sikhulumayo lapha mawungacheka phana namanje basazosithuka khona la njo uzosizwa inhlamba njoba sikhuluma kanje sazothuka into soyihola inhlamba la so mina nginankinga mina ayishintshe ikhala le vest yami ngifakile angina problem ushithi umholo uyeza lapha thina siholile namhlanje le nhlamba lena bazonika yona namhlanje ngokubiza mina lapha nikase nayibona so but ke one thing that you must know ukuthi upastorino usizwa ukuthi umile entweni futhi lento engiyiyona bakithi angiconvinceki I've got calls there they've been abanye aba-opposa yona imash and mash they've been calling me they want to start something with me ngoba ngine following nginani I just rejected them because of the things mina ngiyuzwa mina ngahlula abafundisi mina bangineza ama double cap ngihamba ngekhondo bangibize kahle athena pastor man you are so powerful we want let's cut ngicala ngithi ngifuna ukuenjoy ukuvula aircon lapha bese uyangijathi no man you must just stop to talk about this oil and water bese ngithi hayi keep your car I'll keep my truth ngeke noma ngithola ngilambile ngeke ngilandele mina futhi nje khohlwa mali ngidlayo ngibize ngibe uMC futhi esontweni ungangibizi bese uyangijathi ngizoshumayela ngani awusunkulunkulu wena mawungibizile ebandleni lakho ukuthi sicela uzosibusisa namhlanje ngeverse ngibize ngize kusemvuselelweni ngiyolalela umoya engcwele mara masucala ungitshatha thena ngicathi ukhuluma ngezezimali ufuna ungiyuza ngisebenzise anointing yami ukuthi udle wena ngisebenza kanjalo mina sila so into ekhona ama influencers abafundisi basabheke lento ukuthi yophelelaphi bakhona babhekile abakabi sure ukuthi izoba yiwin or izoba yilose lesikhathi qala iba yiwin abafundisi wabona ngokhololo bazothi biyani ingane zethu sikhulekeni simbongeni uJehova wezulu besilosibhezi inthandazela sithi inkosi yami ngathi le mashe ngazifike la nizena afike lapha kungamandla wemthandazo yethu mara manje bathe tu ngoba umthandazo uqala lapha ekuqaleni uthandaze bese uthi amen la ekuqaleni wayesingawona ngala ku alpha sesewabona ku omega ila ngimele ubone khona ukuthi ubuclever babafundisi manje babhace ngeBhayibheli so ama celebrity ngiyawazi amaphanda afana nami ke ba-checka ukuthi ngikuphi la skipper khona okwamanje lento le abakaboni kahle basabhekile that's why but so lesikhathi babona ukuthi manje lento lena iwin uzowabona eduze kangizwe emchunu eduze kaphakela
yibo abazobe beperform kuma stages besele mina ngeke ngize ngibizwe so ngicela le message ibe khona ke bakithi inkosi yami ukuthi ngicela ukuthi mase kucelebratewa upastor yabele phezulu ku number 1 ngiyakwazi ukujiva ngiyakwazi ukucula ngiyakwazi nokushumayela ngeke ukuthi lalela laba category wonke bafo ngikwazi ukumotivate ngikwazi ukucula ngikwazi ukudansa ne celebration uzoyibusisa ukukhuleka phela into za perform ukukhuleka into engengize ngiyenze nje kuphela iyodwa ngeke ngithembise abantu amamillion ngoba nami ngiyayifuna nginayo ya lapho ngizokuthandaza nje ube kathi ube nempilo uthola umsebenzi kodwa ukuthi ngikuthandaza ethi ngizothi fire bese uba namamillion cha ngabagcwele lapha evenini my brother no so injalo bafethu ngiyabonga kakhulu no siyabonga kakhulu my brother ngokusivisita futhi we highly appreciate it our influencers celebrities all the public figures Abakabe sure. If you are a South African and you are truly a South African, now is your time to say no to illegally foreigners. So yeah, it's your time. Let's see you. Let's talk about it because we are human. Our cousin bethu bayareshwa bayabulawa abantu, we can't trace them and we can't just keep quiet about it. So yeah, I'm Chris Kunen and I'm saying no to illegally foreigners. To undocumented foreigners, they must just go back home. Those who have papers and are here legally, we don't have a problem with them. But those that we can't trace, please go back home and ulungisa amaphepha akho uze South Africa because if unamaphepha right, it shows your intentions. Uthi ngama intentions that's true. If ungenawo amaphepha, it shows your intentions. Yeah, why you don't want to be traced. So yeah. Otherwise wakunene ngakamadonsela umtimande ngopambo olunye me I don't it ngiyidonsela otherwise James are we out or what?